he ko ngata no ka million achiel chao ken dan no da president so jo bol queer mena mario ngatoro pe win ko pa ngatoro ni kai bolo queer iya ko ito opono ko pashu manu bero kop goba bol queer kai ti chawa mi to bero a chi choki petrol polling station bed kanu ginora timi pe kai ti chwara me ramo ti yu ramo dog giri pashu ai to beri te duogo eto bora mora mo ti akoboni pe atich queer anena bolo anena mira gwa queera so ngatoro pe ruj wijo e Uganda kere lao pe koboni pe amero neno ngatore ka bolo queer pien ka gino temo nang ne kelo gere tap gere me te der sikere log yo ko so gin message awan miro ko bod jober message e kuj wor bol queer muolo kere nara e kai te koro cha da kwano queer ka kwani polling station a ber kana ler kita dugi queer duo kere wan ching miro ye ana pira ne pe amiro ni queer amor ke ken no miro good kom president Museveni eto kada winyo ne jo e Uganda dushudo bollo ko bale no karja anda te ko ni mono bero to era jo ata wor anna ngati ne jo kenne pe no miro ni miro bolla ngo queer ruto pe e te kidong jo yera ko etap gina miro do wora achala tela do queer ngo o ke rikome so ana ti ready me woro ngator ke ken yakina jo ame Ugandans binu yera queer bolle queer ni do apar wi abi level le parliament level le president ni do piro wario level le won koma bit kare nan pete chwako te kido jo yero ko top ci ko ni dan no mi dong leading pi mohabi dan mi na mi wor kere ko go dushu so ko poga me uti teach pere chani wan jo me opposition mi ra ko bi chani an pora be opposition er pe ngeo di macha whether be opposition ni be government eto waro ngeo ni loin kado kar me kuiru tuno kiti o timo identifying jo balo one inuni mobilization chat will dushu nuti abolo gi nge wanu government wanga bit wer lwenyu ni ko ngadi be careful tenana we be I can even identify your business jo winyu doana kona na ko be joni voice of law tie kiti kai winyu doana nyo chwaha six business ke voice of law within a short period you will see revenue were falling kari ko na keken kari ti petrol station kona na yar ko joni won biashara ni kito duti alwenyi kai no winyu doge ngoy top do hamer pe will ginorie you will see the impact kai ni beru da ticho ba ma ticho ba te donyi wi biye te ko ri yindo donyi to twale mi to dong lwen to twal no mak dang ticho ba kai beru e media journalist balu woni de kan be dai tichi kan kom objectively pen wan winyu da kai inzi loko lere ta barange ko di mane loko te mo o lere ko yeah so wan kwa ye ni no do apar wi abi jokom wor bol quiz jo dusu ko wor boli eka jote beda muol jote beda war eka jote kuro kita queer ngo abole kere teki ngatoro temo kela yela bali boran teki ngatoro temo tu queer whether you a presiding officer onyo a police constable onyo a polling assistant onyo agent adungo kwano queer ko ni queer bichu beru me Odur ngatoro pero mgamo queer bichu kai 1980 ajo bolo queer bear President Museveni karnasha obero Minister of Defense amene nujo etopien no tinu atamo ni kuirere loko balle te ya makuduhu wori lum kundang no pedang ti in the top leadership peda jobole kui peda bro na mariona madek yita amene ka jobole dano kuiro ko yito to hikuiro so ame to me jo ame ti agamo ko no yinde mako ngopia na duong jobi no maho ginordo yindo nwe mako ngoka koi we ko tun koi neno no peda grana kenet kom Uganda dushu so message amir bed clear pe ngato bin onyoti kere jo piene chana otido neno na hajo amir pe bed involve jo tatam ni tike diano mia por ikomo chat will marko ne kay beda chat will bed very careful anti kare moro ti kagimogo kwa mi ya por kan ti chona no pe put pa cha chung ti hotels moga no kai cha mora me to bero galwa no ana woriye eta te bero neno kita wigi gi pien gina no pe ngea ni ana enno era neno ka tu ni social media kita posting kede atenge ngani mano bero kana me joro wan no kai teme ya withdrawing kwa chwe karna hada no akana na workshop sogo anu atiesha no akoni hotel kacha so kai unity business biashara be very careful pien wano metakari government lo hare ngator pe ngwe we should not target your business ero kai ni porra kina de ko be kori laj
onyo piene ti record me kuoi komi iti record me nyone komi jame la hara okay Gaddafi ran away Saddam Hussein ran away yes is serving in parliament honorable Jonathan P 10 years ibiru ko bo jama Paul la me ikonyo government men la ko dangu tie tiyo ti on record ni iti chungete UPC pay ke candidate me president na me nyuruni akara do imito nyupe imito ibe the position member in the 12th parliament ka dunglo bo wa tenenni te ko bi ko tamado ibe me yo government pe karne dushu o konyo ke policy reforms o mi ti choro ikwano chike be the leader o mi be the attorney general nyu mi ruo mori government abina nyenne igamo obgina penya no mi penya chechek tiene ineno dwa paru ya beach wano ti uchu aboro ametia chu ka chele ya kinagi eneno bero president pien pe ko president abero gina chel narrative na ti ameto kwanyo pedangi local media kan even na media imalo un media pe ko ponyu wa ponyu iti meto planting uni ginor bal bol kuire ni dwa para beach is a ritual no President Museveni tero losing queer ni dwa paru ya beach da wano ti campaigning pien mo hapira ngwen wano neno gina tero ti yabe kirde do kana gor merti so you know honorable Jonathan maybe timba do kede mano eno unity campaigning yene kai ko ni unity campaigning no unity campaign a one presidential candidate amena machiel pe mano ko bigina na pera me aneno kede chan na do ananene ipashi lao kan kede jamo anu rem ame duongere dusho ana nuoni ena reme no kelo pia poha kede chan ti ame otino wa pola unto ngeo da patro luongo nyingi otino wa ti mony umiyo ge bedo ka level loro kana titidi kadi ti nge pe ubino nuongo promotion tino wa ti police apol tino wa ti ministry apol dio ugi da penya poha ame tie piddo kame o mai kana me kari ane no atamoni karo kenne an kede jo turu anu awon malo ame o ma otetek pien dia chiel muze mara chiel ara nu jo ma odiangere bera chaddo to no odiangere chu Kampala diang tene ne tap te ringa ria na habore yini yo diang ka ribori ni tene ne kuche te ringo ko wano ngi dok uteri yo la kar dok ti ater kwene ti ater dok ke tu Kampala o mi an chwaka kere kuira dushu petaro wod bota enare kara chaki atelagi na jogi o kerne dushu o ti jo ma ogire pin kana ti apora kino monu bero bagi na me chatano por kum dana me lega kai ko chatante ya ainte dong bero dana be magino tikan apoha maneno kololo ameka otin lango worri cho harme na rem kololo tetero gi uburu tutu kireka kabero moga gor chiwana taka aka joke ne te buru kololo te buru kana be na kasere hotel dodo te mi yugi allowance sa besho na ha t-shirt no tia pokoni kai neno t-shirt ame mi la kan were me ka dahuru chaker no tia neno ko petia be eto Jonathan mio yini neno t-shirt ay na ma bayar kwen tien yin pera itwaho pera mir neno jamagi karan kena tia wo bayo yo tia ruko binu kere awor na ko ni na ko ni ibanda ma jalo chwalle iyo ma jalo chwalla sa ko bakano eno pien dano gere wa tiene dano neno jogi so apoha me tie mena hagini kano ngeo neno ameka jo wor Kampala au te komtero gi balo da pe ngeo gi mio gi nona me mio an nyo kede chunya come be enarem be repe kade mere en kuo kede do jamu kene mele malwa kado tanyere violations kainen na hajo ameti enarem me rigno ngeo ni ubero do pen enarem inwote ngwajo yini neno Dr. Kiza Besije personal doctor President Museveni kaulo ni personal doctor tawni mi nyango doctor no ngeo komi oneno jami komi dusho eto tia topi buj ana wora lemo tia topi buj dan kana teka me pelare peni pien ko hoti ko me yes ko hoti ko be poti ateri nyimwa poti apide oda hodo mo hajiel pide ngo kana ti evidence bali chana ana bini voice o lao kan onyu cha ya ta kwalo microphone noro ta makaskari uta makako edawe kan miro do fod mo ka bin membo ko ka kwalo nyope iti CCTV camera kan witnesses ti dek unity kan nena askari da maha bai dihimi no ati nyim court ikelo microphone na kwalo microphone na roman type roman ngo ite pida we court mo kana tingo tingina woni do ni case backlog so no maybe a dot pola
no Lobo do no tu na wena ka gina yini pidi kom dano pe ene ni bero mo yo chora me holding dano pe da bes je ke kana lao kan yo apol ti ma I told you tino ara mo pira de gu ya biro ara wora no ge kara wole mo bes je te ko bo ma he lao kan ni uti training ginu dui ate pe ni lao o tino langi ate no ngato ti kan ti chero bero mengo do to jo piena na hara be na hana pe mi ro na re mengo ni ta atiu gufuna dushu me mobilizing bol kuir me yo bol kuir wangi ya bere me ni ena ren do tishu la ko me we jo ka tu ni me bol kuir pe bol gi kuir eti no pour te do to dana o maka keta bon pideye so kao yero president noro ni da paru ya bi moro ti tamo ne ti kere achalo a minister me chake piena na ti kere ngej atie kere muolo atie kere mara kere pa beda kuo an pa to ti kere na re ti chu kuo tek dangan ne ka pe tu ni na chel yeah so in other words kodo ter ni kao ti yer president Museveni chimni begam me a chima pe ginara mo ti ku nu pe tien ma chel jo pe winyo ko jo beru goba javi du cheo ka yang bala mane na winyo bf ko bukan o chodo balo ko ni ndo di jodo nga chako poko do ena ko bukan kan ni ndo paru ya bi unola ko no chwal nying jo ko na poko do kan ni ndo kar mo do biru gina yini nga ni be chata yang amera ti mo mando ka miti makidok chak bini dok bankan idok DFCU Bank of Africa jo bura ni otia gire dai wore no account tutumia pia ria me ya account doko ko no chamo ko ya doka nyen amana man ngomi uberu bodong lana wakara kare. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.